Agarup alas 3 iti parbangon, iti napalabas nga April 29 iti daytoy met lang atawen. Napan nagkamang ti maysa nga babae iti opisina iti Philippine National Police iti Bigan City. Gapuanan ta biktima isuna iti rape wenno pan nakarames. Indawat nga ti biktima nga saan na mabigbig itinagan na. Ket idulin tayo itinagan nga Hasmin saan na usto anagan. 20 ket 3 ti tawen na. Maysa nga accounting specialist ang nakabase iti siyudad ti Makati nga agnay iti Kabugaw, Ilocosur. Sigon ken ti biktima iti panakipatpatang iti press corps ken kuana agda mga nakabakasyon isuna. Gapuanan ta kan iti natidog nga bakasyon nga inted iti kumpanya na. Paano nangyari yung yung sinasampa mo ngayon na kaso rito na rape na nangyari sa iyo? Nagkakilala kami sa isang fiestahan sa may Santa Catalina. Then after, pupunta kami sa isang bar sa Bigan. Then party. Then hindi ko na-expect na pupunta kami sa bahay nila. Binigla niya akong, nakasakay ako sa scooter niya, pero hindi ko umaandar, bigla niya pinandar. So, hindi ko alam na doon kami pupunta. So, wala na akong nagawa kasi umaandar na yung sasakyan. Then doon, pagdating na sa bahay nila, so, humiga na ako. Sabi ko, matutulong na ako. Ayaw na, pinipilit niya ako na makipag-sex sa kanya. Tapos, ang pinangpilit niya sa akin, tinutukan niya ako ng baril. Tapos, yun na, wala na akong nagawa. Tapos yun, nagpatulong na ako sa mga kaibigan ko na i-rescue na nila ako doon. Then pumunta sila. Tapos pumunta na kami doon sa polis, nagreklamo. Pero kanina na pumunta sila doon, may mga kasamang polis na ba? Wala pa. Nag-complain muna kami dito. Then after, pumunta kami doon sa bahay nila. Ayun. So ito kanina, in short, may pilitan bang nangyari? Oo, kasi tinutukan niya ako ng baril. Sabi niya, huwad ka, hindi. So, wala na akong nagawa. Baril na yung nakatutok sa akin. Iti panagipatpatang kini Senior Police Officer 1, Sanipat Segismundo, PNCO, iti Women's and Children Protection, iti natakamat a syudad. Nakasango iti kaso nga rape ken illegal possession of firearms, wenno panagikot iti illegal nga armas a paltog. Ket indawat damit nga saan paylaeng nga mainaganan iti suspect, gapuanan ta saan paylaeng nga naiyuli iti kaso iti korte. I went, sir, idi April 29, adda may nag-report kadagiti dito office nga isuna ket allegedly raped. Iso nga dagiti kakadua dito station napanda kinita dayjay bagbaga na pasama. So they were able to get the suspect. So itata dayjay complainant disidi dumat nga agi-file iti complaint. Iso nga we are in the process of getting the facts of the case and also readying the victim iti posible nga sangwen na iti panangipilaan iti kaso. Ti biktima ket addapay lang iti kustodiya iti Philippine National Police ti Siyudad ti Bigan para itinananay pay apan nakaimbestigar na. Naaramid nga ro ti panaka-medico legal iti biktima sa J. Gabriela Silang General Hospital. Met sir mabalin nga datay pagdamagan ti pakainaigan na dayjay may pagpabasol kanya na kasi mabalin laeng nga agsaon to isunan no adan to dayjay abogado nga pilinan. Pinadas nga leen iti reaksyon iti may tuttudo a suspect iti uneg iti pagbaludan ngem dita nga nagkedked ga si Marita iti sangwanan iti kamera ngem dita nga nakunana nga mapukpukaw iti laptop ken cellphone na idin tamapan nagresponde dagiti kaming iti kapulisan. So sir dagiti suspects that normal kanya dagita nga i-allege da lalo ket dagiti kakadwami itinapandi jay ayan na. So no nyaman ti sa una mabalin na latamot nga ibaga dagi jay mabalin na mga depensa ngem para iti part me nag-act kami mat according to the complaint ket no anyan to man ti plano na sir ket mabalin na latamot nga ibaga. Narikobre nga ro dagiti kaming iti kapulisan iti paltog nga kalibre 22 nga revolver nga inusar na iti suspect nga pinangbutbuteng na ken ti biktima. Ryan Pardo, Core TV News.